ndabagiriza hanga barankubise ngo nanezerewe ngo kaza kanezerwa gute nari mba mu ikanisa n'abamwoga nari umuhinda nje nyine barankubita ngo nanezerewe akora maze tonde baba barankubita ngo nanezerewe ai sasa mashakazi takwisha kuja kwake Yesu ni karibu we aiwa baba ndumuri mukwishira mukaza ngo urakijwe ukaza ukazwereka abantu ngo ndabuzi nawe ngo nasaza ngo naje nafashwe ne pajuwe kini gisasu akagatuta imikono ni gisasu kini gisasu iyi podium iyi ni samine gusa ziri hano umwanya yo guturikana twaraho neza yo guturikana iyi ni mini iri hano ni umwanya kuntu mwitwara muri samine bitoroshe ariko turashimana dushoboza umunsi ku munsi arshedonowe Imana ibamugisha kandi Imana ibagire neza turi kumwe ugaza ku cyumweru nari kuvuga ku cyumweru mu gatondo muzoreke basi ndyame maze n'imisi itagera kuri Kadeza bari kwambwira ngo wagiye kuko mfite kugera kuri Kadeza mu kwa 12 ku mpamvu zivuga butumwa ariko hamwe n'Imana bizogenda neza sema amen ngunga twaranezerewe musasa aravuga ngo araza gutarama mwihuduma turaza twari kuri KDP koze w'Imana nciye bugufi Imana igumugisha Imana kugire neza nabafata neza twari turi kumwe yimukanye Bujumbura asengera muri Gerizo fata neza Imana kugire neza ngwaye kazi sema haleluya mujyango w'abanyabujumbura Patrick Imana mugire neza n'umungu wanje Moses Babazi bose ndababyaye nagize umushobo kuzara abana batatu cyarimwe nukuvuga ngo Imana ibamugisha Francis Imana kugire neza ni wagaraye gospel mu Burundi yatsindiye igikombe natwe mu banyamurenge twagize tuwa turavuga ngo Mbabazi ni wagarabanye murenge mu Burundi nukuvuga Mbabazi niwe uhagaraye gospel mu Burundi hata nta wundi uramukura keretse Yesu wavuze ariko bivanye n'ukuntu yayitwara Imana ugumugisha kandi ndakubaha kandi kuzogaza Yesaje keretse uzokora naravuze gusa wirinde icyaha ariko utaragikora tuzobana wese Yesaje sema amen haleluya mbone mu buryo gushimira Paul Imana mu atuganirije neza nanezerewe nariko mburi ngiko nugira nariko mvuga ngo baretse unamasohoka nta ariko kuko nyine umuntu batumiye ngo uvuge ngiki inyoni kigurutse kitavuze bazacita icana Imana ugumugisha mukozi w'Imana turakwa amavuta yawe Imana ugire neza Pastor Mutebutsi maraso turavukana bose kuriya ariko kandi uzunga ariko turi inshuti iriya cyane Imana ibamugisha kandi Imana ibagire neza sema haleluya ayo na mashimi harabatayumva ariko ni ngombwa ko ndameze aravuze ngo introduction nukuntu kizimera hari abantu batayikunda ariko kandi introduction nziza izigaragaza ibintu abayumbe murakaza Imana ibagire neza ngiye gufata note ngiye kubitaga kunga gato mbwirize buke minota mpambo nafite ka 25 yindi 5 ndaye Patrick dukore 30 kugira ngo tutarame titwaje muri stage sinobwiza ngo nime Patrick minota nk'itanu ahumeke timukeneye mwebwe kumumva 25 si ni nyinshi sinaje muri stage nawe ndampasa nawe mvuga ukuntu witeka sigagira neza Moses Imana kugira neza sema amen ngiye gufata note Mbabazi afata mikoro kurya tuziranye hari abantu baza bajana iyo bakinyi bahuye nka Messi na Neymar na Suarez n'abandi baza bakindukagira ngo basaze Messi bamuza na Cristiano ntibokina neza kugira ngo bakine neza no kubashira Cristiano hariya bagashira Messi yano bagahangana siko bizayimera natwe ko turangana na shitani kandi twamutsinze sema kuko urugamba turi kugana Yesu yararutsinze abo wa munsi nonega turi mu nsinzi gusa yo kuvuga ngo Yesu warakoze izina ryawe rikomeze iragwa icubahiro nonega namwe dukorane Moses akoreho buke Patrick n'umundaze nawe n'ubundi wonye kunya natasekane twataka iminota kinga niturangiza tutanga umwanya natwe twohahera gwina papa ntabwo ngutunganiye mwami mfite intege nkeya mu mutima we
ntabwo ngutunganiye mwami mfite intege nkeya mu mutima we zakubona ngeze mu bicu we yo we amaraso yawe mukiza niyo yose ibyaha by'abantu we ayo wapfiriye ku musaraba we yo we yeza nkurubura we mugasha amaraso wavuye kugira ngo tunganire Imana we ntabwo ngutunganiye mwami mfite intege nkeya mu mutima we yeza nkurubura we yeza nkurubura mugasha wavuye kugira ngo tunganire Imana we sana wa papa samula fo Posane mayake sina vuma ndani yangu na mawimbi ya wokovu yanitasia sasa we Mososa ariko ndanezera kuvuga ibihe abami bambere umuntu uzi gusoma neza Kinyarwanda afata mikoro abami bambere bice bitatu murongo wa 16 arasoma ayeri hango amanuke ndaza kumuhagarika nejeje ntungana Imana mumugisha ayirutse kungira neza Imana kugira neza neza yandayizirikana uri umugabo kandi cyo wakoze ntacyo muzi ariko waragikoze n'ubungubu kiracari ko kintarava cyane abami bambere bice bitatu murongo wa 16 tubana umwanya mutoya n'umurangiza mu ifate nyine nk'abantu bari mu materaniro umuntu nyine y'ikiraniro wicare neza kugira ngo uze kumva ijambo ry'Imana abami bambere bice bitatu murongo wa 16 manuke ndakwereka uhagarikire nibazamure mikoro zamura mikoro papa amaze iminsi mu kazi na pastor nawe ntibimworoheye twese nuko haravuze ngo bukeye abagore babiri Bibiliya iravuze ngo bukeye abagore babiri b'abamaraya
b'abamaraya basanga umwami bamuhagarara imbere y'umwami. murongo wa 17 umwe muri bo aravuga ati nyagasani nabanaga n'uyu mugore twabanyaga n'uyu wacu twebe muri foye mu nzu twabanaga twembi mu nzu imwe bukeye turi kumwe mu nzu mbyara umwana murongo wa 18 maze iminsi itatu mbyaye uyu mugore nawe abyara turi kumwe nta mushitsi wari kumwe natwe kandi nta mushitsi wari kumwe natwe muri iyo nzu keretse twebwe gusa twebwe ubwacu umurongo wa 19 ariko nijoro umwana w'uyu mugore arapfa muryamiye azize yuko yamuryamiye umurongo wa 20 icyo gicuku arazuka akura umwana wanje mu gituza ubwo umuja wawe nari sinziriye amuryamisha mu gituza cye wa wundi wapfuye amuryamisha mu gituza canje 21 mzutse mu museke konsa umwana niyo topic sanga yapfuye ariko mu gitondo mwitegereje mbona ko atari umwana wanje nibyariye 22 undi mugore aravuga ati oya umuzima niwe wanje uwapfuye niwe wawe dukomere ijambo ry'Imana amashimashije Mana bwose umushafasa dusomye amagambo y'Imana twari gusoma twinshi ku mpamvu z'uko ari nijoro kandi twese dukeneye kugira ngo impamvu avuga ngo umukinyi mwiza nuko azafata umupira mu maguru akawutanga vuba utaramufiraho. Nanje ngiye kugaragaza ukuntu uyu mupira bampashije utamfiraho kugira ngo uze kuba umukinyi mwiza. Sema amen. Amina. Ano antupi sema amen. Hallelujah. Ngiringe simu unyikirize nawe. Kandi umuntu uri gukora kuri telefone yoreka. Aya masaha abanyamerika baryamye n'abanyafrika bararyamye gusa nawe ukorera basitati. Nta muntu wovugisha kino gihe saa kenda n'igice nta muntu mwovugana noneho kiretse abazimu bari kuri Tanganyika. Ariko umuntu urebe ukuntu wozinga bibiri kiretse umuntu awandika. Ariko niba utawandika untegere kandi unyikiriza. Noneho ntanga arshedono munyikiriza pson Mana ugumugisha muhanyi waje. Sema amen. Hallelujah. Sema amen. Amina. Twese twikondere abantu bagaceceka. Nare abantu bakavuga. Ukuwo kwikiriza ndakurebye bizongera gute. Sema amen. Amina. Sema amen. Amen. Aho. Timurame tukuntu bigenze. Naravuze ngo dusomye amagambo y'Imana mu gitabo cy'Abami ba mbere. N'amagambo y'abagore babiri bari baryamye bombi munsi. Kandi aba bagore barabanaga bombi. Bibiliya yavuze ngo nabamaraya. N'abantu bari baragize umwuga wo gusambana. Bukeye batwara inda bombi. Ngomwe arabzara ngo amara iminsi 3 ngo mugenzi we arabzara nawe. Sema amen. Amina. Turagana ijambo rivuga ngo kuba maso. Kuba maso. Na hari undindira kuba maso. Mu Kirundi birumvikana, mu Kinyamurenge birumvikana. Nta mufaransa uri hano, nta mwongereza uri hano. Umuntu wese kuba maso turabyumva. Uko mwamuntumbira muri maso. Umuntu utari maso ni umuntu usinziriye. Ariko kandi turaganira kuba maso mu mwuka. Ntabwo tuganira kuba maso kuri uno mubiri ana maso asanzwe. Turaganira kuba maso mu buryo bw'umwuka muri kiroho. Twavuga ngo amen. Amina. Barabsara ngamaze kuzara ngo mugenzi we nawe arabsara. Mwana ijoro baryamye ngo kandi bari bombi iryo joro ngo ntibarashisha abagabo
kuko bari basanzwe babigenza ngo bararyama barasinzira ngo ijoro rikuze ngo mugenzi we ngo agiye konsa umwana ngo asanga yaryamiye umwana yapfuye ngo agira ubwenge twa ntabwo ari ubwenge bantu n'ubwenge twa ngo agira amayeri haravangwa abana ko basa bakiri impinja abana b'ababebe basa bose bazavuka ari inzobe umwana aza gutandukana mu mezi atanane atatu nibwo azagenda azana ishusho nyine itandukanye n'iya mugenzi we ariko bakira ababebe iminsi 3 bose basa aravuga ngo se bana ko basa umwana akabafanye ndagira gute mana yaje ni gute no bigenze ni gute no bikora tiyavuza induru tiyarira tiyamiriza yigira inama mbi mu mutima yo kugira ngo ariganye umugenzi wiwe yigira inama mu mutima yo kugira ngo hemukire inshuti yiwe yigira inama mu mutima yo kugira ngo agire umugenzi wiwe nabi satani amuzamwo amwumvisa ko akwiriye kwiba umwana wa mugenzi we aramwiba amukuraho yarari agenda afata uwo mugenzi wiwe amushira mu gituza ciwe afata wa mwana wapfuye amushana mu gituza cya mugenzi we titwavuga ngo amen Amina. titwavuga ngo haleluya Haleluya. samani haleluya Haleluya. Haleluya. mugenzi we nawe yicuye ngo mu museke ngo yicuye agiye konsa umwana ngo asanga umwana yapfuye bakimuheza iberi yumva umwana ataki yatera haravuga ngo uyu mwana byagenze gute harakanguragira gutya hari abahinga ababyeyi bamaze kubyara benshi bazamera nk'abaganga kandi ataracigiye azamenya igihe umwana uruhinje yashushe akamenya igihe umwana atayonka neza akamenya kandi batarabimwigishije kubera ko ni kamere y'umuntu noneho bamwazara bakazana n'amazi bakazamena ku mwana bareba ko umwana yorira abandi bakanyora umwana bakamurya ibinyunguti barebe kuntu umwana basi yorira bumve ko umwana kiyawo ngo uwo mugore aragerageza uburyo bwose bwabagaho umwana ntiyarira bogerageje umwana ijosi rigatemba yagira utya akaboko ngo akaboko kagatemba ngo yakora ku kuguru akaguru kagatemba aravanga umwana yafuye ngo arihangana ngo avuze induru ngo mugenzi we arabyuka ngo bwa bushakagurikana ngo yitegereje neza ngo abone umwana asuye yitegereje neza yitegereje ibitotsi abivuyemo avuye mu itiro yitegereje neza avuye mu bitotsi yitegereje neza buriya iyo umuntu asinziriye ntiyomenya ngo iki ni iki ngiki iyo umuntu ari mu iroro hari igihe azabyuka akayoberwa umuryango iyo umuntu ari mu iroro hari igihe azabyuka akaza kubita abantu hari abantu baza basinzira gutyo iyo umuntu ari mu itiro ntasemenya ibyabiba iyo umuntu ari mu itiro ntaza afata pozisiyo hari igihe umuntu umwe aryama ameze gutya abandi bakaryama amaboko ameze gutya abandi bakaryama bafunyije ni impamvu z'ibitotsi sema amen umuntu azaje gutora ubwenge iyo yakangutse ukamenya ko waryamye nabi cyangwa waryamye neza waba warize waba utarize iyo umuntu ari mu bitotsi ntazamenye iyari haba na perezida de la republique iyo yaryamye ni lazima ntazamenye iyari nawe ntazamenye igihugu kiri kubera yuko ni ikintu Imana yasetinze mu muntu ariko kandi mu buryo bw'umwuka hari abantu baza basinzira mu buryo bw'umwuka mu itorero ugasanga ari umuntu ugenda ugasanga ari umuntu uterana ugasanga ari umuntu uba muri korari ariko yarasinziriye bamubwira ngo tuje muri korari kubera ko afite itiro akumva ko azobikora ejo bamubwira ngo dutange icya 10 tuyumve ko yogitanga ubwo kubera ko ari mu itiro umutima ukamubwira ngo nzogitanga ubundi munsi tuzamura ibiganza yanyu tuzamura ibiganza haleluya kubera kuri mu itiro bazakubwira ngo reka kino kintu ni kibi ntucyumve bakakubwira ngo yewe inzira ni iyi ngiyi yo gusohoka ku mpamvu z'itiro ntiwumve ukaje kugonga ibikuta reka nkubwire ngo kanguka va mu itiro urimo Yesu yuko ari bukurude va muri iryo tiro urimo Yesu yose hari abantu basinzira mu buryo bw'umwuka atazamenya amafaranga yiwe ngo amenye n'amafaranga y'Imana hari abantu basinziriye atazamenya umugore wiwe ngo amenye umugore w'abandi hari abantu basinziriye atazamenya ibyiwe ngo amenye n'iby'abandi tandukanye ibintu Yesu ari hafi kugaruka
kanguka mu izina rya Yesu. Anezere wowe. Muze nkorera ushawe. Banezere. Yes. Imana yacu Umugenga w'ibihe menya byose n'ibitarabaho kandi genera umuntu wese ibintu. Kanisa bwo atewe ikanisa ryanyu toni kanani ntabandi bantu bategereje kuzoyigira nziza ni wewe utegereza gukanguka ukava muri tururimo ukubaka neza ikibanza urimo ukagira isuku ahantu tuwe buriya umugore w'igifu ni umugore uzushikiwe abandi agakora yagera mu rugo rwiwe agafata amaboko uwo mugore nta bwenge agira iwacu habaga umugore umwe utari ufite ubwenge ngo abantu iyo bashaka ku isoko ngo baramutumaga umuntu akavuga tugende ku isoko kuri Kotebu uzanira indagara none umugabo araza aravuga ngo uyu munsi ni isoko none afite amafaranga witeguruje ku isoko abwira umugabo wiwe ngo kera abandi bamaze kugutanga ko muri uwo mugore yarafite yarasinziriye yarasinziriye hari abantu basinziriye batazi ko Yesu ubwami bw'Imana buri Yesu ari yafu kugaruka aho hari abantu basinziriye bari kwitoza kugira nabi yewe reka kwitoza kugira nabi witoze kugira neza kuko ntawe mwisi Yesu yoza nijoro dusinziriye Bibiliya zitubwira umugani w'abakobwa 10 ngo batanu ngo bari abanyabwenge ngo abandi batanu ngo bari abafu sema amen amina ayo samani haleluya haleluya yewe samani haleluya haleluya samani haleluya Bibiliya katubwira ngo batanu ngo bari abanyabwenge ngo bari bafite amatabaza yabo ngo bafite n'amavuta ngo ariko ngo ibifu ngo byajanye amavuta yabyo ngo n'amatara ngo bashika ngo bakomeza kwishagura nabi bakomeza kwatsa abanyabwenge baza bakoresha ibintu bizaboneza biteguye umunyabwenge azamenye igihe umunyabwenge azavuga ngo kino gihe ni igihe cy'imvura agasaka amenya iki ni igihe cy'izuba reka mbabwire abakristo tugira igihe cy'imvura akabizuba tugira igihe cy'ibigeragezo tugasaka tukagira igihe cy'amashimwe ibyo bihe utabimenye biza bikugora bigatuma usubira inyuma sema amen amina abakristo twicaye twiteguye umwanya n'umwanya Yesu yoza umwanya n'umwanya Yesu yoza ariko abantu bamwe barimo kwirara barimo gusanga twageze iyo twatuje kandi tugifite urugendo reka gusinzira mwene data kanguka witegura umwami Yesu yuko ari bukuruta tukavuga ngo amina va mwitirurimo abakobwa bose bari bategereje gusa ntibari bazi isaha n'umwanya umukwe yoshikiraho twese turiteguye twese turi mu kubyina twese turi mu gukora bya bindi hata shetani kuimba anaimba sana hata kufunga shetani yeye hali ntazarya ahura mu mafungo ntacyo wamukangisha ariko ikintu cyadukangisha satani sema amen amina n'imbuto imbuto birivuga Yesu yaravuze ngo neje muzabibu ukuri n'ubugingo data niwe nyira uhingira ngo ishami ryose ryera ngo azaribagarira ngo iritena naryo ngo azaritema ngo kandi arangiza ngo karajugunya mu muriro ngo ikiri cyo kinezeza data ikiza kinezeza data
ngo nuko mwe n'imbuto nyinshi icyo bakize cyo neza data nuko mwokanguka mu bitotsi murimo ukava muri iryo tiro ukava muri izo ngeso zitari iziza urimo ukava muri ibyo byose bidafite akamaro ugakanguka ukamenya igihe cyo kurepeta ukamenya abaririmbyi ukamenya igihe cyo gutanga icyacumi ukamenya igihe cyo gushima ukamenya igihe cyo gutamba igisirimba ukamenya igihe cy'uduma ibihe byose ukagenda ubitandukanye ariko kubera itiro ubamo uzuca ku ikarisa ryanyu bari gusenga ukumva ntacyo bikubwiye uri mu itiro kanguka va muri iryo turirimo kanguka ube maso arshe de no kanguke nimwe kingi ikanisa nimwe moteri ikanisa nimusinzire abandi bo basogona nimusinzire mureke ishari abantu bagira ishari hari abantu barana amakimbirane kubera ibitotsi mugenzi w'Imana wa mikrofone ukumva ko gufata mikrofone mugenzi wawe aho kumushigikira ukamugwanya va mwitiro ushigikira abandi nushigikira abandi na Imana zo gushigikira mushigikirane muno muri Kanani mugire urukundo inzangano muzikuremo muri korali mu bumwe niyo vuga ngo dutanga umusanzu mu utange kandi utanga ari abantu bazama bagira ubugaba ngo reka ndeke kubikora ngo sibzanje nibisawe nawe birakureba nuko uri mwitiro ariko wokanguka womenya ko ari ibyawe sema amen amina sema amen haleluya abantu bagasenga mu mibyizi nta kazugira turabizi nta cuzo ukora ukamusiba repetition ukamusiba amateraniro kugira ngo muri korali hagaragara bitameze neza ariko va mwitiro ushigikira abandi mwubaka umurimo w'Imana igihe niki kuko ejo sahacu koma n'Imana amashimejeje shengero rya Kanani mukanguke mube maso kanguka Yesu winyina yose Bibiliya izitubwira nk'umurimbuzi nta kindi azana musibye kuretse kwica no kurimbura nta kindi kizana Satani nukuzana amacakubiri kugira ngo tutwumvikane ngo twubake inzu y'Imana kubera ko usinziriye ariko wokanguka wokunda abandi kuko yisi tigira nyirayo uno munsi urahari ejo wogenda uyu munsi urakomeye ejo wokoroha on ne sait jamais dans la vie isi ndisaka uyu munsi urasakariwe ejo umuyaga woza amabati agatwagwa nawe ukavigwa hari abagabo bari bakomeye ariko ubu nyine bacishijwe bugufi sema amen amina biruzuva ngo hari igihe cyo kurira hakaba n'igihe cyo guseka uyu munsi waba uri guseka ariko ejo worira abafaransa bazavuga ngo la terre tourne isi zizunguruka bizaba byiza wova mwitiro ukamenya igihe urimo kanguka abantu barasinziriye abantu bari mwitiro abantu bari mukuza icyo Imana yaguhaye ukagisinzirana Imana ikaguha impano ukayisinzirana ugafata mikoro nabi Imana ikagutiza mikrofone ukoze uyigira amafyeri abandi bakayidegashiraho bakambara amashenete abandi bakambara za ifosi z'abapagani ntibamenya ko icyo Uwiteka bahamagariye sibyo nimukizwe bana basaze yamara gushishura indirimbo y'abandi yagiye kuri YouTube yamara kugira enka akamasara akamatangira kudegaje huzu yasaze basigara muvugisha ngo uzoze kuririmba ngo yewe ngo nabaye muririmbyi cyanje yewe wabaye muririmbyi ku giti cyawe wo kwezi imbuto wo vuye mwitiro urimo ko Satani ari amayeri ya Satani kugira ngo akurimbure Satani ntakaza kendera ngo gushira ku karenge kawe kugira ngo ubone ukunta kuri bizoba byiza woshira hamwe n'abandi il y fait la force harabitandukanye n'abandi barazimye barashize basigaye bikunguza gusa akikunguza ariko ntakibaho mikoro yaramutupse Imana iba kuri mixer iriya mixer iba Imana iyo bagumye gufata mikrofone nabe hari kundi Imana izigana ikavuga uyu nguyu arasinziriye reka korana n'abantu bari maso Imana igagurusa kandi kana katazwi ikagakurira ikakabwira ngo ngwino papa muhaye amateraniro karirimba gutya abantu bagafatwa wasigara uririmba twari tukuzungura umusita ibintu tubicemo kubera iki urasinziriye harabayumbi bataranye muri kino gisagara barasara bakora ibitangaza barashamburiya ariko mu nyuma
umugore akamushengera akamwemereza ngo pepe shushu uri mwiza uzina neza utamba neza iyo nkubonye zanumva ibintu biri kugenda neza uzoze kunda umusaya agera mu akamugusha yasigara avuga ngo haleluya ibintu bikangana ukuri kw'Imana runaka bizagenze gute niki cyaba nta kindi arasinziriye hari mwitiro nta muntu uri mwitiro uvuga neza nta muntu uri mwitiro ukora ibintu neza nta muntu uri mwitiro wotungurwa neza iyo umuntu ari mwitiro ntuzumenya umugabo wawe ntiwamenya kugira n'abana kanguka utandukanye ibintu uva mwitiro utandukanye ibintu uzuvuga ngo uyu ni umuntu iki ni igiti ariko impamvu uri mwitiro tuzumenya umuntu tuzumenya igiti tuzumenya inyamaswa va muri iryo turirimo va muri iryo tiro tuzumenya icyaha tuzumenya n'ikintu kitari icyaha ibintu byose barabyitiranyije urarurunga n'isatumba uri kugenda gusa wikoreye ntiwata tandukanye ibintu biva mwitiro hari abarinzi bari imzano baciyana bari bihangana muzobaze babiga bahanga pastor biga bakoze ibitangaza basuye za kaseti barasaze za kaseti zarasiriki aujourd'hui même rien du tout nta nakimugera kubera ko komana yaje umuntu agasinzana ibintu uzimana Imana ikagweza abantu nkaba mbaba Francis Imana ikagwa abantu nkaba waranguze ukabizana nk'uburofu kabuzana ngo joke kabizana ngo cyamwene wanyu kabizana ngo amashamba atari kanyu kabizana ngo urugomo kabizana ngo ibintu bidafite iyo byabuje niyo byabuzereke kubera iki ikanisa ryashize imbaraga zashize imbaraga zimaze gushira mu bantu umuntu twari tumuzi nk'imfura ariko ubu yarahemutse abantu barahemutse abantu basubiye inyuma kubera umuntu ari mwitiro ntakimenya ihuzu yiwe kambara ihuzu wiwe yamurakaje gusirimba nk'uko arasirimbira Imana ariko Esteri yari Imana yaje azoza rero mugumanga ngiye kurangiza aiwe Imana igifuha Imana ishoboye tiyakwiriranwa n'izindi mana tiyarara n'izindi mana we yararaye n'agakoni irareba gakoni irakubana gakoni mucayavuye we sasa kwisha kucha kwake hiwa la brother nimukanguke muve mwiti ngo sakuriya ngo karavuga gute ngo koma yewe ndi kukubwira uzobyibuka tutakibana uzobyibuka ubishaka ubibura ko turaja mu ijuru sisi ni wasafi ntabwo turabina wacu ni mu ijuru va mwitira urimo kanguka usobanura ibintu kanguka usobanura abagabo kanguka hari ikintu nakijijwe kira bavuze ngo umuntu agajana umfaka z'abandi muri sona narayisezeye narayose bayota umunsi umwe twari tugera kuri sesinga ngiye kota n'abandi nabampona n'umukristo bino bintu za social media muzobitinya pura n'umukristo n'umuntu uvuye muri sona yamiriza ngo wewe kofi uje kota sona tasiwe sona niki sinaje kota ngo yayi ngo ni wota sona ngo ndamamwa primus yano ngo nakijijwe biciye mu gisimba muzamuzina n'ibintu muzamukora fata ingamba zo gukizwa sinkimwe inzoga niho ngeze none ngiye kukubona igituza kiri wazi ukenyeye gashwashwa uramba barati ndumwe inzoga toyaye ninjira muri dushe ndoga ndangije koga kugeza none kuzageze stage sizosura kota sona sama amen amina
ugasanga ni pasiteri, ugasanga ni jwagarira abayumbi hano i Bujumbura ngo nambaye akabutura ngo ngiye kuri pisine, namara umukristo nceho nambaye akabutura kagera nka ngo nimara ngo ndakangutse ndasinziriye. Abantu batazi ibintu bazo bitiranya ibintu, iyo bavuze ubusirimu akamagara ngo ubusirimu ngo nukwambara gahuzu ukamufashe, kagara ngo ubusirimu ngo nukwambara ngo amayifosi ukamuduza ipataro ukayegeza no mavi ngo nibwo busirimu, kugira bya bindi byose sibwo busirimu. Iyo bavuze umusirimu baba bavuze amakuru, ibyo ni bito turimo. Ubusirimu ni amakuru. Amakuru ni ukumenya igihugu gikomeye ku isi, ukamenya intambara zabaye ku isi, ukamenya amahuzu yasohotse ku isi ya mbere, ukamenya ibisuko bisohotse bya mbere ku isi, ukamenya umugore mwiza ku isi uriho, ukamenya umukire wa mbere ku isi uhari, ukamenya imodoka ya mbere ku isi, ukamenya inyamaswa ya mbere iri muri Amazone ya mbere nziza, ukamenya umuntu mubi ku isi, ukamenya umuntu mwiza ku isi. Ibyo byose wabyegeranye nibyo bibaza bita ubusirimu. Ubusirimu ni amakuru. Umuntu uri mu bitotsi mwitiro azayitiranya ubusirimu n'amahuzu mato mato, akitiranya ubusirimu no kwitukuza, akitiranya ubusirimu. Hari ikindi kintu ngiye kuvuga, zamura ibiganza. Sova. Nimukwabara bino bintu twatangije biteye ubwoba. Ibintu muri mukwishira mukaza ngo urakijwe ukazwereka abantu kuko ndabuzi nawe ngo nasaza ngo naje nafashwe ne pajuwe kini gisasu. Kini gisasu akagatuta imikoro ni gisasu. Kini gisasu. Iyi podium iyi ni samine gusa ziri hano. Umwanya wo guturikana. Twaraho neza yo guturikana. Iyi ni mini iri hano. Ni umwanya kuntu mwitwara muri samine. Ni umwanya kuntu mwitwara mu masega. Ni umwanya kuntu mwitwara mu bantu bahemutse. Kandi abantu bahemutse bahemukiye hano. Kandi ndibazo bakenera ko dutera ngo tuje imbere. Bazo bakenera ngo natwe tugaruke tumere nkabo. Aho baguye bazakenera ngo tuhagwe. Mes petits frères, ne pas jouer avec. Mureke gukina na gatuta. Mureke gukina na microphone. Nimuva mwitiro. Nimuva mu bitotsi muri mwe. Umuntu tukamubona yatamba hano yasaze karekora bitangaza, twagerana muri afeni tugasanga fumba sabakobwa. Twagerana tugasanga muri telefone harimo udutima n'ibindi. Twagerana tugasanga umwana w'umukobwa gatarama gasara, ariko twagera hanze tugasanga tusa nabyo. Reka yini mine. Ha twose ducari za mine kubera ko twafashe iyi mikoro yafashwe n'abagabo. Haleluya we. Ngo kwakira haleluya. Famwitiro. Sokate pas. Ngo sako bakofi ko babishoboye. Yewe twara reka kwigana. Zani yawe mzino, zani yawe komanteri, zani yawe verset public, zani byawe. Niwigana iby'abandi biragoye ko urugendo izizamine uzazihiruka. Famwitiro kwanza ukanure. Urebe neza, urebe ahantu uri guca, urebe ahantu uri kuvugira, urebe ahantu hose, urebe mini taguturikana. Ariko turi mukuza mu bintu dusinziriye. Cyo gutuma twabifashe nabi, tuzagira umusaruro. Kwere ko runaka azanye filimbi naje nkaje kuyigura hariya mwijabe hariya. Sireze filimbi. Kwere ko kofi yambaye isoka sikumva ko nawo zamba, reka zani ibyawe. Ibyo mvuze si ibingi mu buryo bw'umwuka. Kiswa. Muve mwitire murimo. Umwana w'umukobwa agatarama akatwereka hano yasaze ku mashusho media bakamwitegereza bakavuga ngo tubonye umukristo ariko ahanze riya ndito ari mwitiro. Kanguka weri muto, kanguka mwababuze ngo mukanguke. Mufite abagabo mu telefone batandatu barindwi wo kugusukisha, wo kugupodowa, wo kuguhahira, turangiza ngo kuraje mu ijuru. Kuraje ijuru ni iryaso. Nijuru iri urugendo nubwo bokwanga, nubwo bonyanga bagasara bakazaterama bakavuga ngo kofi Imana arampaye mikoro ntwoyinkura kuko nigeze kuba ntayifite. Iyi mikoro nigeze kuba ntayifite. Je bigeze kunkubita mu ikanisa ngo nanezerewe. Barankubita ngo nanezerewe. Hibwagiriza anga barankubise ngo nanezerewe. Ngo kaza kanezerwa gute? Nari mba mu ikanisa n'abamwoga nari umuhinda nje nyine. Barankubita ngo nanezerewe.
ariko muze tonde papa barangubita ngo nanezere arakubita gusa nama ngo mandabuze ai sasa mashakazi takwisha kuja kwake Yesu ni karibu we aiwa baba wa nimba warafashwe fatwa neza manzi urebe ko wavuye mu itiro nimba uri kuririmba bifate neza urebe ko neza na neza wavuye mu itiro hari abantu barimo kuryamira ibyabo kandi akamenya ko babiryamiye nuba mu itiro ntukanguke hari abiteguye kukwaka iby'agaciro ufite va mu itiro batagutwara iby'agaciro mwabakobwa n'abahungu mwamutarama nimumva mu bitotsi ibyo mufite hari abandi byananiye babirogeyemwo babisambanyiramwo babirenganyirizamwo abandi barahemuka babimbwa ubu byarabananiye bari mu rugo ibi bintu biza bitanga neza ibi bintu bino jewe byanyuruje indege mfite niveau d'étude iri hasi niveau d'étude iri hasi ariko binyuruza indege ndagenda ngera mu mahanga ngera kure jusqu'à maintenant ndakomeje kugenda mfite ubutumire muri Ethiopia kubera bino bintu sema amen amina iyo wabifashe neza utari mu itiro biza bikugaburira abana iyo wakangutse uzufata ibintu neza iyo wakangutse uzumenya igihe cyawe ukacitwaramwe neza iyo wakangutse uzumenya igihe cyo kurwana intambara kandi uyigwanya uzitsinda ariko iyo uri mu itiro ntiwogwana urugamba ngo urutsinda umuntu arimo kuza amapepo agakoroganisha abantu babiri bari gushaka wewe kugira ngo usubigenderemo kaza ngakorwa na Psome shaka Patrick abanyamapepo ntugabanyamapepo ko yasaze kubera itiro nimutava mu itiro satani ari kumugaragara hari umugabo wagurutse muri Kenya aravuga ngo guhera none ngwagarise gushamburiye sinkakubona muzoka abantu twambigiza mugenda mukamushikirize aho ari muri Kenya muzogatuma abantu babonye Imana n'amapepo bashamburiya abagwayi bagakira abantu babonye bakitera zaruga abagwayi bagakira abantu babonye bandika amandiko muri Bzura Imana igakora bitangaza ikoresheje amandiko none batangiye kubihakana nifitose barasinza Imana yiwashu Imana ngo ni mwandika amandiko biragenda nuku mushamburiye ariko none ko barakana ngo gushamburiya ngo namaje ito wa daimoni wakiswa naravuze nzo gusengera umenye kandi ndimukena ngo azurwa mugabo uri mu kuvuga biri azogwara amapepo amufate bene yandi inkazi tuje kumusengera kandi tuzomusenga twatumukubita kwanza tumukubite neza tumucanire neza tumucanire namara kumucana neza twamwokeje tumubwira ati kira sasa bane gukira ari kugenda ukiswa nari kimeme kidumu wasi turahi igasogo nari namemye nari kirage
kiduma kasa Imana ikamukoresha agakanda hano akakura kasaye ngakira ndavuga none kuri akana we namunagana keba nayo kizwa nababaye ko ndaje muri ko ndasabisha ivuga butumwa umuntu bitewe antumire mugereho kandi Kamu vanti sigeze kanguka la terre turune kanguka kinigi Yesu ari hafi kugaruka kinigi bisa abantu bemeraga batangiye kubihakana kubera bitose kinigi abantu gaberekwaga bakerekwa nibo bahakanyi babuza bambere kinigi cy'abantu babwirizaga bakanga icyaha urunuka kinigi cyo kudefanda icyaha kubera bitose kinigi turimo abantu bakubitaga umukunga bagasara bakaroba amashati ariko bari mu kubinagura kandi bariboneye mu biziza bari mu bitotsi ni mu yo maso giye cy'imperuka cyaje iyo umuntu yakangutse azamenya ibihe François azavuga ngo hari ibihe bitatu hari saison sèche hakaba saison de pluie hakaba saison de froid tayo tugira hano iba mu bazungu twe tugira saison zibiri tugira saison sèche na saison de pluie ariko abiri bagira saison de froid iki ni igihe cyo kumenya amasezo ukamenya ko kino gari igihe abarozi bagwiriye ukamenya ko kino gari igihe ubuzutse bwaje ukamenya ko kino ko ari igihe haje integenke ibyo bihe byose iyo bizi biza bikorohera gusenga ariko utabizi biragoye ko usenga neza kanguka tandukanye ibintu ibiri yavuze iki ngo mugesha imperuka zaba inyigisho z'ibinyoma nukuvuga turi mugesha imperuka inyigisho za sasa z'ibinyoma babaneguraga ibyo bemeraga ubuko bari bihakana babakanyi babyo nukuvuga turi mugesha ibitotsi abantu barasinziriye nimuhaguruke dusenge nimube maso nimukanguke bakristo nimukanguke bana batoya abaririmbyi nimuhaguruke turamye Imana mukuri na mwuka tuyiramye kumanywa na nijoro uririmbe ko utazongera kuririmba uririmbe ko wafa mu kandi kanya Yesu ari hafi kugaruka amen bibirivuga iki nimone ibihugu ko biraterana ingwara zitabagaho zirahari umuntu ari mu kuryama ntabzuke za kanseri za diabete ingwara tutageraga za hepatite ingwara tutageraga za vesi ingwara zabaye nyinshi abaganga zimwe baraziyobewe bibiri zivuga ngo izo bihe nibiza ngo muzomenye ko kwa Yesu kuzoba kuri hafi amama tera yandi mana abavuka n'abatema n'abangana umwana na nyina batandukana ico gihe muzamenye neza ko ari ikimenyetso cyuko Yesu ari hafi kugaruka Yesu ari hafi kugaruka kanguka va mwituru rimwe ahari Yesu naza azosangira maso kanguka mwene data wa mugore yavuze iki yarabwiye Yesu yabwiye umwami aramubwira ngo twari turyamye twembe ngo nijoro turyamye ngo araza nkuru umwana mu gituza nukuvuga nawe yagize ikosa ryo gusinzira ntiyaba amaso ngo araza nkuru umwana mu gituza muzima ngo ashiraho wafuye umwami arabategera mwamaze kubategera ngo arategeka kubera ko yarakangutse kubera ko yari maso nico cyatumye Salomo ashobora gushora rugamba kandi Salomo yaramaze kuvugana n'Imana namubwiye ngo nguhaye ubwenge ngo mubazobo mubabayeho n'abazoza ngo ntawuzonganya nawe ubwenge ubwo rubanza niko kwambara Salomo yaciye agishima ingoma ngo araruca ngo hari abami n'abanyesiraheli ngo bategereje ubwo rubanza ko Salomo aruca ngo babone icyo bavuga ngo ategeka abasirikare ngo nimufate uwo mwana mu mucemwe kabiri mu gice kimwe mu gihuno umugore ikindi mu gihuno umugore kubera ko Salomo arakangutse hari nyina w'umwana ahaguruka aravuga ngo ntimwice umwana nimumureke ahari yokura akazomenya nyina ahari basi nzamubona hariya akina n'abandi bana basi nzamubona agenda basi bizonyura wa mugore nyina utari nyina w'umwana ati mwice hari abantu batifuza ko tuguma muri ibi bakeneye ko twabuzica hari abantu batifuza ko tuba hari abantu bifuza ko natwe twabanya amapepo hari abantu bifuza ko twabasambanye nimureke bavana mureke mukizwe nimureke konda gwanya icyaha kugwego ruteye ubwoba konda shaka abantu nabatiza benshi bogarukira Yesu ubusambanye bwasaza umuntu arimo gusambana nk'ibata abantu barimo gusambana nk'imbwa abantu basaza abantu ndibakigira isoni ntibakimenya banyina wabo ntibakimenya banyirasenge ntibakamenye kandi cyo ngico iyo abantu bakigezeho mukama murakara uburozi bwasaza systeme yasaza reba ko twegereye na Tanganyika ni mube maso musenge muramye Imana mukuri no mwuka kugira ngo tuzabone umwami Imana jambo ry'Imana tuganze amen dukamere Patrick amashimesh cyane tubwiriza iminota mikeya tumukamera amashimesh cyane zamukamoze gato Yes. Zamu Yes, hallelujah. Oh.
oh